efek ini kak mulai tak cuingan kak efek ini efek tes up nah bon kak rokok bon up surah rokok beri kopi kak oh medel lah petoron sekuni apa engkau ada titik tukang ngeson deh apa usaha peler TV mana sendika kula matur ka panjenengan sip lah kana nyaman ro sip lah wis lah yo toko yo mulai tay poler manalo yo toko yo sendika kula buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Syabtina amul ja'agi para ulama, para masyayikh, wabil khusus selerana semulja Hadratal Mukarram Kiai Haji DRS Muhammad Thayyib, selerana semulja Kiai Haji Haris Rauf, selerana semulja Kiai Hasbi, tersedaja Kiai selain yang terhormat Ibu Kepala Desa Ibu Wasriyah, terjugan sedaja aparatur EPON, yang terhormat tuan rumah sekeluarga, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah.
Lanjut ingki. Tak keding ki. Tore patepak geluh, patepak kenengna, pasti abentang. Kula mau nembian abentang terus, kula tak bisa pidato. Tore majaki solawat ban kula nembian patepak nyari kenengan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah. Tare pasepak sallallahu Allah Allah sallallahu ala Muhammad ya Nabi ya Nabi ya Rasul salam salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh. Singkat pamator bekto nampun ujan para rabu sebadan kaula mulja akin ari mangken badan kaula sarang para panjenengan ya torelengki sarang tuan rumah dalam rangka mengenang 1 tahun dari wafat Epon Potrana Eki Kak Dinto Muhammad Rozinul Haq. Beliau Kak Dinto ki omor kicek ngodana kelas 2 SD ki semangken ampun bunga bedening akhirat sekak dimau insyaallah nanda Rozinul Haq Kak Dinto bekal tetia wildan sebekal alatin ring sepone swarga ku laku melar muka kaulawan panjenengan sehadir ngaulia barokana Rozinul Haq sehingga kaulaban panjenengan isapora setejatusah kaulaban panjenengan ibadatireng bunga tunya akhirat bentore tua akin Rozinul Haq Kak Dinto seampona tinggal omor melar muka orang sepona terus saya pasabar keluargane pasabar ban malar muka terkeduk nah kente selangkong saya
ban malar mo katati anak poto se saleh salihah. Para rabu emot kaurusan nak poto gak dinto pacet la gentong nak ateh kula tak matora beremah kurba nga atena bapak kurba nga ate epuh tinggal sarang potrana sekitar cukup umur. Tapi gula meyakini tidak ada ceritanya gak dintomon masalah takdir atau paste dari Allah ke ento lopot paste beda hal si bakal iparingaki kepungaan dak gareng sepona. Karena terus terang para bapak para ibu mak jen jauh edim tukang bidaan operator benih ini nembian benih okay. Coba ambian kan bek oni ngembian ambian bek oni nikah nikah tepak kase canak kana makan nikah jauh tanyaan jauh nikah tak ode nikah anu orang deremek para rabu are jangan nanti temu deremek dia patep ka sabay kak halo patep ka sabay dia tak ganggu pon ngacueng jadi nak angkep lah tak ada ngiding mian yo ya mana lah korang ngiding karena nyaman ngiding darurat nyaman. Para rabu sebetan kula mul yakin kula emot badestong kalimat sebuah epon ulama suatu penyair segak dima sengemotin masalah urusan kematian. Beliau adamu malam yamut bisayfi mata bighairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Malam yamut bisayfi sapa-sapa orang setak mate cocok kelaban pedang mata bighairihi maka orang ketika bakal mate kalaban cara tak usah cocok dari pedang. Ta'addadatil asbabu sebab-sebab kematian ni banyak wal mautu wahid keng mate pa ni setong mon kadungda pa tak ngidingaki sebab paham gi bangken tore tuakin nikah beda kecelakaan baru terjadi malam kenapa beri malam Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin beri malam ketua LD PBNU lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ning pusat gak dinto para rabu furungise dari Sumenep Sampang pahmios ke Solo beda rapat tentang hari lahir Nahdlatul Ulama. Nah gak dinto pas ning Solo ning tol Ngawi guling gak dinto para rabu senyopir beres sekus apa gak dinto para rabu potong sesaren sopir karena genteh sopo ngomong nah ini gak coba jadi karena ngantok dari Madura genteh wipotrana sopir ini genteh sopir sesaren sopo ngomong nah senyopir buten sekus potong sami sarang bada orang songkan sangat sinogui sopo ngomor bener sinogui sopo omor setogui baras iki panjenengan ngolatin nikananda rozin enalekan tinggal umur jaipon kecelakaan ini waktu kecelakaan gak dinto kainton ampun datang rupa orang jaipon tapi perlu ikagali ning dalam setengah hadis
Bila Allah madapak ke takdir, bila Allah madapak ke pasten Allah, salabalidil ukuli lidawil ukuli ukulahum. Kalau orang ni tajak benar, seret tajak. Hatta yamfuda fihim qada'uhu wa qadaruh, sampai takdir ni ke depan. Tetimun pada orang tabrakan, kayak sebeni pas waktu tabrakan oning je tabrakan, tajak kada akalah, jadi pon tut kada. Jadi tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa. Keng gula ban sambian selaku seodik ngabesa kita teke pekuasa AKN, tapi mina bisa kejelakan tak ada ampun tajak. Paham? Lah semakin ni kegaduhan putra kini ampun sobong omor ni kebanyak ulama-ulama timin si ahli-ahli agama bila kan di musibah ketika dito pas ada bu engkau landi sempenan bening akhirat. Tetinga nikah bapaan kento andi sempenan geng tina maki andi sempenan ambian cak nyimpen dia deke baikku keng kui racun tak oleh nih kese terjadi kau jak sempenan bacet leset biasa mon sambian pas keng pas andi kala akal apa racun umpama lemat ini gini tak oleh pada ban keruan nih ini yakin annal Islam yahdimu ma qablahu. Efek ini gak mulai tak cuingan gak efek ini efek tes up lah bon gak rokok bon tenti bara rabu ingat nih kang up surah rokok beri kopi gak seni kan nih kula matur kepanjenengan kau medel lah petoron sekuni apa engkau ada titik tukang ngeson dia apa usaha peler TV kemarin seni kan kula matur kepanjenengan sip lah kena nyaman roh sip lah wis lah yo toko yo mulai tay polar manalo yo toko yo seni ka kula ma gini kula ma tora Pak Bo si badan kula mul yakin dan kula sarang panjenengan iki umpama wah badeban kalimat annal Islam yahdimu ma qablahu. Islam nika bakal maancor dosa-dosa sebelumnya. Contoh bada orang kafir enggi azina mateen orang nomenoman dosa raja mari kabeh moromor betong bolo masuk Islam oleh hidayah lah nikah berlaku itu annal Islam yahdimu ma qablahu. Islam nalikana masuk Islam kento mancor ke dosa-dosa sebilan oleh sehari mate masuk Islam mangken mati laku langsung suara kedatusan saka tidak kuntu sehari mau nalako keng mun gini ngaper gini kambian dia bah pindah ke kafir mangken dasar kalau maksudnya paham gi coba pindah ke kafir tikal bon toroen mangken nika gula Islam ngak nikah. Loh, kau leban panjenengan katipun apa? Sesemangken aroma sejarah jatusa. Allah kak dinto idhabuin sarang Nabi Muhammad, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu akan menerima taubat hambanya selama nafasnya masih belum sampai di kerongkongan. Mon kita ada baga gerungan. Tore tobat gula ban sambian. Insyaallah enten sobong nih kita sesobong sedak depak. Benda ki jo yang jadi ringkuring ki kakan. Engki aroko ki nyaman ki full ngepul. Enten kita ada pak kegerungan. Tahu aja ada pak demah. Kan mon mati ini kesini kan pak. Mon proses kasa. Ya tajak. Bade saya tajak dari sokoh. Tajak di sokoh. Lambat Nabi Musa kan gerido.
Rabuin sarang malaikat maut. Nabi Musa pada bu. Seremian. Manbian jawab matoa. Lagi pada boy malaikat maut paham biar seremian. Araba. Baik wah. Seremian. Gula malaikat maut anabam biar. Anabam biar. Kulai pakon ben Allah nyabut nyabana sambian Nabi. Cabut dari kamu ko. Masa ada bu. Kak dinto dari lesan ajunan. Bangal sambian nyabana gula dari colok gula. Mata aku ayo. Tahun ni ngembian. Cak di kamar ibu tebuan ben Allah. Tak diinggap rembian cak wa kallamallahu Musa taklima. Cak lamari dialog ben Allah. Lebat colok nikah. Bangal rembian gue dika. Ada lah. Beli boleh. Cabut dari kamu makan tu ya Allah. Sokon coba sokon. Ma beli boleh. Cabut dari kamu sokoh. Tahun ni ngembian seentar ke Bukit Tursina ngakui sokon nikah gulai. Akhir marah bu makai malaikat maut di baposang. Pada bu malaikat. Katibun apa kan tu ya Allah. Kamu tanang ah. Jadi di tanang gini malaikat dengan. Tahu saya ngapa. Wasbi Allah tanang malaikat ni beri al ismul azam saya ketahuin sarang Allah. Hari deki ben tetemu ben Musa sero sergu ya hengo. Apa? Pakon Allah pakon sambian pakon nyom ni. Uyo mau ni pakon Allah ya mah ayo. Ada elang bah. Jadi ada orang ni kesebah lepas dari apa? Lepas dari kematian. Nabi Ibrahim ni adalah kekasih Allah. Ekoja Khalilur Rahman. Nalikan malaikat maut rabu pai periksanin. Napa mian malaikat? Abdi ni pakon Allah pakon muntut ajunan. Atau raki ke Allah lagi? Kenapa? Adakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Iya kok Pak pun anda tahu John. Becah. Lebih aja jarang bini jarang berpokopo. Sasa kopo, rapo, oh bener. Ya nang raja kunaing. Lebur ya kan. Patojun kong ningkong. Sambil kempet yuk. Wes, dua nang rah. Tuat. Ada tak sabar ya. Panang nang benengkok. San mesan ke TV nage muslim. Ada tak melo selain. Adakah tega seorang kekasih akan menjabut nyawa kekasihnya? Depak Allah periksanin apa jangan Ibrahim. Sekali itu jawaban. Kebala raga Ibrahim. Saya ngajak ke orangnya jak lebih. Kenapa kan toh? Adakah tidak terburu-buru seorang kekasih akan bertemu kekasihnya? Kebala dia. Ya ada pak, mare. Keburu. Cabut. Saya rasa tak kerong ke kekasih. Bener. Embian mondi burleburan coba taring keburu saya ketemu. Burle-burdar. Mungkin saya muslimatan ni burle-burdar. Lebur. Bentar, tegak hajat ke bini kan? Terselamat nah. Terlancang umur. Terbarokah dalam audit nah. Kok laku Nabi mati terjadi orang si husnul khatimah. Malar muka mati ya terdak keringakan nah. Bantai gelu mah renang. Jaban, oh, tak tahu aja. Oke, syuting nggak? Mari kak syuting nggak? Ya kak syuting nggak? Ya lah. Ni kak, ini kakin. Ambian mon sake abid, anggi mon anan ambian sabar, mon tak sabar. Bener.
Apa? Cak lawon lah. Mon sabar nyaman. Karena terus terang, mon nyamaring tua, mon ke anak, beda antara ring tua ke anak ke ring tua. Mon anak, maaf, mon ring tua ke anak. Pas anak sakit, mangga ni ganti ya. Mon bar lo bangoca, kok teroyon tala boleh bi ko bencong. Yon tala derem. Iki. Sejauh bucok na anak pada pakun teroira ko bukti na naudzubillah bukti na anan yokom kikirim tak todus padahal gini kapon langit cok jak lang aku narkoba jak lang apa antan mon ring tua king gelenon mon anak kering tua pada kikir pekeran pas sakit mian sakit sarah keruanaan salangan tang kalau warang ke agalambit mahmian ping apa boleh boy apa boleh orang tay rula anu ya ping popo posa bangota sambil mak kami menurut lupa tak bagi kami lujak ring mon ring sakit dan kadang tak ada kontrol lah temu kami kita iba keluar lah keluar iki kan mangga nembiantikan tertak sakit tersehat dah mate wah dan iya ke iya mak beni mati mang kenter lanjang ngomor sampean kenter tak merepot dah kan nak po magi sakit guru paling sakit rejek lah teluar rejek belengan set ada wah wah beremam bian mundi penyakit ngeloler yuk meringakan kita ngakan nih kok ki pangoca kok mata dek ringan latinan sekali kok kerua ya Allah kadang abak nih kadang rob taporop beda engkau beda gula pernah mangkiin anak ndak seejap manto na seejap beda kadang anak nikah ring sepon nikah japok kencing manis telah bucok kan orang banyak beci kan anak pangoca pahman toh berse ban manto pasepak ban manto bada senika bada kan alhamdulillah ada nama bu banyak ni nembian ada remah ni nembian tak latih nembian Ombian tak latin beci tako alhamdulillah bercat lah helap mian bu kita di keluarga nembian saya latin alhamdulillah bah ini ngagin angwan ngari yang aku tibang cema socer ani akan badan nah orang badan nah ni kabarana pu sareng Allah ampoi sabora jale badan nah tibang orang basok masor tayayu ya tuna alhamdulillah tebak kari apa setere kan alhamdulillah astaghfirullah Tore boleh tak jelap astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah amalan maqbula ayo astaghfirullah
Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Sekali lagi, astaghfirullah astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Bantar husnul khotimah kabeh. Jaga iman, jaga Islam. Pon, nikah pertama kebaik pemahaman kedan kau leban panjenengan daripada Pak bentar kau lah. Bila ampun pastel lah tak bisa maju, tak bisa mundur, lah tak kadang mikir apa itu sebabnya keng ampun dah. Berdua. Dan kula sarang panjenengan gak dito para epo, para bapak siap cina molja akin. Dalam mengarungi kehidupan yodik ning badening alam dunia gak dito. Dalam pikir perasaan ben ate sengak cak sampai lepas sarang Allah. Paham? Lagi? Cara nak katipun apa? Apa kita harus wirid, dikir, ning dalam? Bisa. Berdua nikah ni sejak bisa kembangan apa? Kenga enja gulaban sambian kap bisa ka oleh panik keng online enjaman keng online kamurana Allah. Lenga ka Allah. Sambian man menyaman anya betep kelao. Paenga ari yang mau cabut setia. Da emak engko. Belia da emak tang nyaber. Niki kan? Lenga sambian nalekan rokok mesepa. Dari kantong ngepul. Dari kantong ngepul. Kun prai kopeng sedang ngepul. Mesepam bian. Bian bangun calemat. Ari kok melihat di jantung saya sehat kata dia. Jawab banyak orang yang tak rokok. Arwah capok penyakit jantung. Sampai ia ikening ring. Engkau ia nyaman. Embian sini ke dia. Embian hadir juk toju apa delakena. Pas temu kompoi anak amain. Selang bergerebek ya ada. Rebuanin mainan. Embian bangun cak. Banyak orang teror ngak riang. Karena banyak kadang orang beri tak sempat along polong ngak riang. Arya larang riang. Tore. Embian begule beri contoh. Ambian nikah ongku keng tidak syukur. Jadi orang nggak ambian nikah nyaman. Berdereng kepatian tentang ketau. Beda tahlilan ambian sempat. Beda nikah sambian sempat. Beda napai man kaman guru para rabu ambian oning terus antara kasumenep ning kuan nikah bisa ban duanan ban keluarga bisa lo teluan ban anak bisa ban kompoi. Orang mon kada gula nikah. Dah mah cak gula tak boleh kering. Bade roman orang melolo. Larang le bebas nikah. Larang bebas nikah. Ba, kule ni kering tak boleh ba. Tak boleh. Mula kadung le pada foto na. Wahai sabak ni ngilorong foto na langir sengiran guru. Singisrengian guru. Wahai pada tulis na akan dihadiri oleh Ki Musli Adnan. Kering ada remah gula. Pas ngocak senang ke engkau lah karisi aniat oleh setahun. Engkau nyambeli mbi, nyambeli sape, Arya bah kiai bah ada busongkan. Jadi gula tak boleh kering. Lesok. Gula di malam mah berangkat ki dari Bondowoso. Depak ke Roma gula mare sopu. Pangara gula ning lempekeran, pangara gula tero istirahat dah. Abba pada fataya dari lenteng bandari pasongsongan 300 lebih.
Hadir ke Roma, lah temu nang ke pengajian nih Roma. Nang ke pengajian nih Roma. Jadi pengaji nabi ni gule si yonceng, tompoh. Iki buru nikah. Jadi pengarah lah tedung, lah tak tedung. Bini gula ngocak, wah debu nikah mas kesel Rabu, iya maret. Arukan beda ajaran lah ajaran lu. Jadi tak ada. Nikah lah berangkat ke kantor lah pada kantor. Nggak besaki, nggak bambang, ngemban kompoi. Gula tak bisa. Padahal kompoi pertama gula. Perpan burle. Mak beda kompoi tem-tem ya cek video call bi gula. Beri dari Bondowoso, dari Banyuwangi kan gula dari Jember ke Banyuwangi, ke Besuki, ke Bondowoso pengajian mulai 2 malam nih. Video call ngocak ke manton din kemadin anan din jadi makai tedung ibantai sekian pikiran gula larang orang bebas jadi ngangkor tak bebas kayak bener remaja lah badan paham gitu ni marin dah pak karoma aku nasalin nah mari asalin lah berangkat dah boleh ke Serese Sampang terus awuder apedel awulang engki kan? Aliyar apa? Aduh. Nah, itu namanya tuntutan tugas. Teti gula ngak nih. Apa gula mak acara tengah nih? Apa curhat? Tidak. Sambian melera aja syukur ke Allah. Sambian bisa bolong ban anak, bisa bolong ban bini, bisa bolong ban nikah. Alhamdulillah nih. Pamian pun paling mikir. Pokok wake mesti wae syuting. Isa ku nyaman nih syuting dia. Ya mun bedapang kok saya jago cai. Saya lepas saya YouTuber. Saya gojain kok. Tanya man, tadi kan leda rumah. Ya mayulah. Cari masa kita mau lari dari kenyataan mana bisa? Tidak bisa. Betul. Mangan gulaban sambian tidak ada lain kecuali hanya satu, bersyukur kepada Allah. Dan jangan pernah mundur. Ya itu sudah hadapi karena itu adalah sudah bagian kita. Kejaring Allah saya beri ampun. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Angko segi magia menurusan maisha jadi ning itunya. Jadi bagian tibi derajat daripada bagian tibi. Bon, ingat makan gula ban sambian ni kalong polong. Syukuren, alhamdulillah. Barokah, alhamdulillah. Tin nama gembian tak teti kelebun. Tikal magita teti DPR, tikal magita teti bupati. Napa saya ikan di embian pun lah syukurin raja manfaat. Duh, ini yang ini. Embian marin na san lamah hari bro pahalong polong, dai ba. Aduh alhamdulillah. Dia makita awir itu bah kebayi rojek. Bayakan lep celep ba. Lep celep pah ngocak ka kompoya. Dimma kacong. Ya nak polong nak denak jadi setak pedis hari sepedis. Arya tahu retina ya akan nembah bola nembah ledak gigi nah. Sebagian ada bagian power lah kakek sengakan deh. Tuh lebur apolong itu mahal loh. Mahal, kebersamaan itu mahal. Sebab barokah itu tertinding berbeda-beda mana kita bersama. Mun bersama barokah. Betul. Makanya sampai pada debu to'amul isnain kafis salasa, makanan persediaan untuk 2 orang itu bisa cukup untuk 3 orang kalau bersama-sama. Wa to'amul salasa kafil arba'ah, persediaan untuk 3 orang bisa cukup kering kampa kalau bersama-sama. Ingat nih kini. Kerja manusia. Kerja ojang gini. Makin gibur waktu ojan nembian acara celepa. Makin ojang boleh pun. Letak temu kini kapon. Bake bau letak temu jadi jalan. Asaloy makin gini kambian. Kama bau no ojang, kama bau desingan kui balsam. Bau desingan kui fresh care. Segi buru mula bagian posepon nala tako masuk angin le pada iya. Tapi pas bade setin sebagian dengodan bah ngocak. Mak maranga elong. Tapi ni kalong bolongan ni kalarang. Larang nih. Benih bahasa biaya na saya keluar di tuan rumah. Larang lah. Kesempatan bisa along bolong nih gila. Muntaking pada momen-momen tertentu. Betul?
Gula mun tak yoncang mak nyari lakon tar ka kanto. Ara apa minta beraban beri ya. Jak tangan nak lepas juga pe. Ya masa apaan bah kapin boleh malah pun abjad. Kula mangken ninga ken gara-gara yoncang bes bisa anu pengajian ninga tetap mau mangken gula landi teretana nyar sareng panjenengan teretan dunia akhirat. Darmo ke ninga akhirat sambian bisa nyapa gula bisa nyapa sambian. Alhamdulillah apa pada masuk surga. Siah. Ayo amin termasuk surga kapi. Ya iya ti nama tamu ku laku. Sebenting keluar di keinginan kan panapan ini apa jangan pangatero tegi. Oke jangan pangatero. Tere syukuren. Lah kalau banembian enggak kan nikmat Allah, kula yakin pasti emot ke Allah. Jelas? Pasti emot ke Allah. Keng dak pun ulama nikah nih. Tak kira tahu kan nikmat sehat mun tak mari gering. Tak kira tahu kan nikmat tedet ngodadan muka kecuali orang yang sila tua. Kan beda bahasa nikmat baru terasa jika sudah tiada. Nikmat nika baru terasa, harus nikmat. Pun lah tak ada. Salah tak ada buru pak. Ini apa punten? Mungkin ibadah, tokar mana? Salah tak ada, kerong mana? Nikmat baru terasa jika sudah tiada. Saya pun Gus Baha, saya pun nerosakit debuna guruna Kememun Zuber. Orang yang meninggal dunia itu yang dirindukan adalah sujud. Jadi orang yang sebung umur kerwa, dalam kubur kesa, kerus saya kerong sujud, kok terus sujud dah boleh, tak bisa sujud dah beremah. Nah, maka ngomong makin ki lega kenang nah, ya Roma ki lega, wa masjid alhamdulillah lega menoloh. Jangan masjid wa lega menoloh, tak apa tepos saja. Ada cerita natokar rebuan sop kan toh sobong. Oke. Ada cerita tokar bah rebuan adan. Polan kerja ganjarna membarlo tokang adan monjat lano lepas kini kagatibi melodak sakante sekali. Lepas jangan baan lah. Iko, oke bener. Ada. Padahal dah pun ada rumah. Mungkin tahu ke ganjarna adan orang bakal acara rebuan si adan. Mungkin tahu rebuan, mungkin tahu ke ganjarna sop orang bakal acara keng bersalah sop. Benih keng masalah harga diri, benih keng masalah rebuan tambak, benih keng masalah rebuan ajam, benih keng rebuan apa. Tapi kini kabar Arabu acara keng bulan ganjaran. Keng gula tak tuman mangkin ni kepada orang atau karan seteretanan gara-gara tahajud. Cermat kok kakak roh. Tahajud dah benyaan bener kok. Tak nyapa kok pak? Ya tak ada. Mohon jadi kan cermat kok kakak. Anak sangkol napa benyaan bener kok. Bada. Bada kia Roman Nembian. Bada orang ah. Ya si hadir ya. Keng nabe gula mator ni kapomong binyaan binian, bireng lagi aneh sekonir. Dem mengarek kapi. Tedung. Gula mator ka sampai. Oh ya Allah. Gula mator ka sampean. Orang nikah, reng lalaki nikah. Mon sampean beda urusan kebagusan, ban urusan kecubaan. Mon edukung ban sampean, cek saking mercon letu. Mon embian saya dukung. Mon kun tetangga saya dukung belum tentu itu roh. Kayak mon embian. Wahai wanita, sambian. Jadi saya nikah. Mama embian panas-panas sih. Mak kala aka alean ban. Coba anjiri kakaan. Masa ban kala kale. Teti dan bini na masa ban kala kalen. Duca ban kakak. Salah ban jadi watuaan. Patako kalen deh. Rebang magilagen. Bener. Kayak mau datang ke Bang Oca. Apa ban lek mak kala kalen ban lek.
Aroki pikir-pikiran, keng monik ke si adukung. Sebaliknya juga, mun urusan kebagusan, mun sambian si adukung, letu mungkin si laki. Bangun jangan sambian, kasagak mengkarga. Wah besaki, wah pintar, wah nangka pengajian, ben mata adukung sekali. Langsung wah. Kebala ya kak, kau lami kayak orang jajan, kau agak boy kau. Hebat. Mun tada orang nggak tina kok senolong nah. Mun bagian anu cukup bagian kok jadilah. Marolah amonye tak nemo. Lani kamaksud aku lembian ni ka pengajian ni ngak makan ni ka mak lembian ni ketergugah mak lebeda perubahan sikap. Mon guleban sambian berakun ngaji malolo tapi ternyata tidak perubahan nih sakone kebaya apa yu berakun nombak pikap malolo dia au ba kodung malolo yuntan mon bolan au ba kodung ni kabakus gule setuju anak papi kepala tak teporop keng cuma aku leban sambian di masa pakun auba kelampi auba kodong atau mandar mo kesambian dari beri kemampuan auba keselebih saya auba selebih saya amin bangucak umpama biar bangucak senika apa ban merian tari lah jauh kita antara tari dah kok lebur undi bini ngajri tu ya tak kau wak kau kita kapang anu apa kok tak kok kering bila biasa nyaman reng tu wala kering aduh pak di bodi depan pak dateng wapak dateng hot seji marin dulu seji marin dah boleh mana pak je jadi tetap seji mudah dulu ya Allah manter tak sini kambiang terdak sini kah sesini keterambuah malar muka sambian terpare apa mari di pengajian au bawah insyaallah lain potongan pon au bawah tahu je apa sih au bawah apa au bawah kelampi dengakin nama becah ya ada apa yuk pakai becak masa gula sih membecak ini tulam muslimatan karena pahangkok saya keber alhamdulillah ya Allah ada remajaan ya ki api datu ya ada berarti bini gue nengkok modal sapi datu engkau api datuin alhamdulillah. Oleh berapa lah? Bon, makin bon oleh sekat menit. Esaku oleh berapa menit? Wah, tanya wah. Esaku ni oleh ning 2 menit. Jangan kau lemari pidatuin gibur gila korang dulu. Allahumma barik fi rajaba wa ballighna ramadana ighfir lana dhunubana ayo boleh Allahumma amin ya Allah fi rajaba amin wa ballighna ighfir dhunubana Allahumma fi rajaba wa ballighna
Ifil. Lebur. Ada apa kena? Hah? Lo bodoh. Kira kan upin-ipin. Upin-ipin ya. Kemudian Joko coba upin-ipin nih kok. Benih gula orang nih kak. Ah, wapun anak koncelin nanti. Biasa nih mun becah. Wes. Lanjut. Oke, pon. Mangken gula ban sambian, mun laeng mau terus ke Allah, mangken gula minta tolong ke sambian. Ambian kau tu andi simpenan akhirat, nyaman investasi akhirat. Ingi? Kau tu andi simpenan? Ambian mun andi simpenan ni ngebang, bah bunyak simpenan bunga tak bunga? Andi simpenan ambian tolong M, 5M, sepenting M gelu. Gulan di Pak M Muhammad Musleh M pampa di gula. Mbian di Pak M di 5M di 6M. Oh barisan di 100M mau ni bang bunga tak bunga? Padahal mbian sempenan se 10M kedua sebenarnya yebang guru benih ni mbian di zera di nana babaan mon bate aro lada aro lobar. Bener? Ayo mbian makin nyimpen mulai makin nyimpen ke sera nyimpen ke angku investasi akhirat nyari bank akhirat mbian kamu ke muslim nyari bank akhirat sedekah jariyah sedekah jariyah kama masjid musalla nyumpeng kapan apa nyumpeng apa untuk umpama beda jalan pe cope sambian andi tanah pangoca ari yamun orang lebar dina labur yul leberin harus sedekah jariyah selebar apa cope jadi tidak jauh sana dia tak usah tidak saya rabai tuti mun bah lebar colon ni bah lebar tegi lebar ti orang berdeng kepatian nyaman berdeng kesongkanan nyaman kuru sampai abak mate kerem menolo gencerna keng eman ongko Ki eman kan eman kadang duda iyaan ria duda iyaan jadi dukelan kadang masuk ke pengadilan nyerset dukelan ika amma ke mau nih tisat ada we kota guru seni kan dukelan bani kabar arke iki kan mau nih tisat ada biasa nyerset kelan deh tabu nih kes si asal be cope lebar bah san bango camajan lebar gua kujur wadah wah kujur jadi gua laku gini kamon mate benigun kujur di bakalam kuburan nabui ada nama itu tambah na berapa? Oh tompesan. Tapi benih gun nabui tompes. Mbian umpama ngebur aing berdekat to. Ngebur bah keluar nanca aing nampes. Pas sambian bah ngoca. Nikale mun ngampo kale. Mbian bola na malay nyaman, apa jangan nyaman. Ibu jala. Sedekah jariyah. Andi amoso pedang bah lebak ke beralon bedai benya leburung sedekah jariyah oh tabah nikah kan apa nikah kelengkeng
Pas ngocak si tuan rumah, kelengkeng mau nabua, kau taruh noro legakan, sedekah jadi apa? Umpama pola mushaf Al-Quran. Mbian mele sabolo sabak langkar di dajana, mele sabolo sabak langkar berak temur dajalao, mbian bah negara Quran. Baca Quran benak kana sedekah jariah terus ingat kenika. Nyabak mbian lama badi masjid, sedekah nepak, sedekah nembu, depak kapan ben kembuun, tapi kau kan aben kening kasango ke akhirat. Keng dalam aja. Anoroyo eman. Gula darma. Gula keng jauh dari masjid. Jauh. Tak maju ke masjid. Jauh saking semai ke sedekah bego. Polanda ring buto. Sanlah buto larang pang. Engki mangkana engki. Jadi mbian umpama. Dia kun umpama gerua pas kanto bade potran kiai, pahmat ke pesantren. Pas mbian meletana kiai gini ngobengi tanah dua dulok ke. Pas sampean pangoca, kor terus akira nika podut. Pas pesantren rajo, pas ternyata apa ajolen. Ajolen terus baroh. Tak kira ini kain. Tak kira idante akin sampai akhirat kining dunia lepa bunga. Ikuti cerita berikut ini. Upin Ipin. Pasang. Wah, lepasang longkon lah. Ada Upin Ipin lah. Mon pasang genteng. Mbak, Bu. Di kaki. Gula ni ke asal tandi santri muncul. Langgar gula kok rongkok berumaan. Muna kami kening siram di atas. Gula ki santri ngaji lambak bada kepetong arah mun tak 15. Guru beda sia kemi atas langgar. Jadi gula tak usah ngapain kun seram di atas. Nyaman. Mun celep oleh anga, mun anga celep. Ane nakar anti mun perumahan ni kalakan. Lagi perumahan. Gula tandi yuk. Jadi gula melas. Embuk sobo ngomor. Burka gula terus berangkat ke Jember. Debak ke Jember oleh lo telok pas kiai Rabu. Jareng gula suruh pindah ke Jember. Polan tantretan ampun tidak sekesokan pindah ke Jember. Ke compok si asal. Muslereh mulai. Tanda gula yuk. Jauh unjungan bunyani Madura. Ya, entah gula. Ya masa apa tak ngaku aja orang kuat. Cucur. Akhirnya gini ka tanah gini ka ring paring embuk gini pas paring aki. Ya toraki ke kiai. Beni dulu ke ka. Beni itu lo ke ka. Andin setretan nembuk, andin ana nembuk dekan di kakak gula kepi. San ponis do ka akin kepi jumlahnya 3 hektar. 3 hektar yuk. Paroma apa nih kayu? Nika Roma telok, nika lancongan nika. Pola bodo 1/2 hektar kana. Pa bodo musolana, bodo gudang, ya turakis tejo. Mari senikah. Tayo tangaki benallah. Tak pahadon tek laku 2 malam. Tak pahadon tek 3 tahun lagi, bulung tahun lagi, 100 tahun lagi. Tak ada tek. Jompo apa? Nyokbul berdeng tersantre. Nika puru 5 tahun nih jompo gule muka pondok. Ampon sebulema santre. Lah barokan nak kini kan ajalan gembok jaring di nembok ajalan nasr bah nampes kosan enggak kan nampes bah ngitek nampes nasr nampes raja barokan tadi gula ban sambian sedikit ya ambian kau tuan di investasi akhirat napa sih bisa ambian ayo atau rakir
Malar muka nika tuan rumah saya tinggal omor putra naga dito. Nika minang kampon sempenan ning akhirat. Mantar teti orang saya ning akhirat. Ya jareng Allah wanika para rabu tak kira pahabri kesosaan menolong. Abri kesosaan sejelas keng ibabunga kan sini kan iki kan. Yambian mantar iba selamat dari musibah-musibah. Iba selamat dari bulai-bulai. Tikal lah tak usah bahas, andaikan kalau sudah terjadi. Karena lau gak dito mun ibahas mun lamari ketetian taftahu amala syaiton. Bekal muka amala setan. Oru jok saking jok saking riambula mare lah. Mare dari gak dito upin langin om es. Sehat. Alhamdulillah apal kak thank you. Eki, lihat tadi kak dito mangken nih kak tuan rumah lepunga bisa merabu sambian gula hadir wak kung muna lamare hadir kung muna gula sampurna waktu asolawatan tak ojen sanda tepak ketang bagian bah banjir berarti saya torok celep rengkok atau bagian gula si raja dosa gula raja dosa ngara sekung muna gula asolawat ada sampurna cek nyaman engkau dateng ocan bah tarebur gula ke supir gula bada pas norok gula bada ocan terus boleh dari Roma gula nelpon gula ocan punten alhamdulillah kiai oke gula ngocak ke supir saya ngak norok ke temur gula sesal kan saya ngak norok ke temur tanya lagi ke supir gula depak ke perenduan ya perenduan kau saya ngocak gula saya ngak norok ke temur abang norok ongko mangkana bentare taning ban seromban angwa bentak sekus bagus baik innal bala zanika innal bala ne muwakkalun bil mantik bela ini kadang ibeki laki dari benta mbian mana bentaan bagus ampole bagus mbian coba ngucap tertampur kilap tamporongku mbian jala pula kan dari ngapo apa sompa tertampur kelap tahu tampur kelap bah elang adin nana ini boy nyaman mbian pun tak tanun guna kerja tampur kelap ini kan beni sompa kayak kerja senyaman tersogi ya ban anu ikabalau tersogi aja si tersogi aja nyaman tersogi aja senika ngambo guru mbok mbian ning ibarat nika beda orang jadi imam paling nyaman genika paling sekoni salana tak temani tegur benon sera Abdurrahman As-Sudais Mekah Madinah Abdurrahman As-Sudais nika lambok jan bener cengil gini nika perpanatana bodo tamoy nika para Arabu tamoy ini pengen lagi bedi ben Abdurrahman As-Sudais pengen temaki ke tanah nembul lemari amesa pegel kan nembon cukup gelo ku amesa setiap yang dari bedi. Napa jalan bud? Ya dan anak kasalah in main disah bingkok bani doa kia samoga atati imam di Masjidil Haram. Are undina ndak penting aki ban kawan. Mana terus. Pelembu bingkok ban. Pai pelembu agana. Dah majeri kocak ke berema tak lempu ban mangkana jak bentaan saya kini ke gula salah ngocak saya nganorok ke temur rongku salah kok salah ada remah tinai kopedi kote pemuli ya wala celap gas senyeri selemot bon sekali itu pemator melar muka raja manfaat oleh sejam dah sejam sekali toh saya radu anak udah kiai boleh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tafdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha as-sal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna husnal khitam wa a'inna 'alal qiyam wa tilawatil Qur'an wasyiyam. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La tada' fina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw mahruman aw matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.